Ilagay ng Panginoon ng anak ang ni Espiritu Santo. Amen. Yung kapayapaan ng Ginoo manatili kay. At kay kaantimurin. Piyestang 22, piyestang tutu, masuyo at masaya. O yan po yung kikatang buring ipasya at pagnasan. Kapamilatan ng kikatang kapag masusyan, kaniting kapiestanan ng kikatang patron ni Santiago. At ang aking apong Ginoo, na sana ng kikatang gagampanan na ini, amoy makaibiyetula kaya. Nune pa naman din na nakatamusan ng grasya, bang kanita makapakiwang istamo, yung kikatang patron, na sinuyo at migdalang tula, kapamilatanan ng pamamayan ng biye, king apong Ginoo. Ilan na nanta naman pong yun na makananuta kaulaga, king apong Ginoo. Kaya nakatamo mo kaluguran, nune tula na mo naman ingakit nakatamong makiwangis kaya. Nyasa at pasalamatan tamo iting grasyang iti at kambenan iti, pasyag tamo naman ng kaya katang kapanisyan, paulit na rin kaya katang kasalanan. Ikang may tuburan, ban pakayapan mula, rimpal pikasalang si Ginoo Pakalulo. Ginoo Pakalulo. Ikan dinatang, bamulang ausan sumisiring makasalanan, Kristo Pakalulo. Kristo Pakalulo. Ikang mamilatan, wanananingig pa, ba na kaming patawaran, Ginoo Pakalulo. Ginoo Pakalulo. Kay Diyos sa lubos mayupaya, pakaluluan na katamo. At yung pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katamuan sana kimbiye, alanganga. Amen. Gloria in excelsis Deo.
damo. O Diyos sa kinumi, king pamibubu ning Juan Apostol, king Diana, binan mong ipabanalan ing kamumula ng binunga ning obraring apostol mo. Pagkalupusana, king banal na kapulungan mo, mirina niyan tetagan king kasalpantayanan, ape padutwanan iting apostol. At alang-alang mo rin king pamamilatana, miyadana niya sana king maragula lugod mo. Itiaduan mo kay o Diyos, king kapamilatan na Yesu Kristo ng anak mo, ang mabibiyat magaring kampi mo, ting kami itong aning banal na Espiritu, mangkaman king alangang ka. Amen. Pamamasang iba't, king kadwa ng sulat San Pablo, king kapulungan karin Korinto. Ingam ti kaniting piban dyan, daralamiyo, anti mawawaring karing lulanan akapsa. Ban makilalang masyala, kinging anti kaniting makanyan-kanyan aupaya, king Diyos manibatan at ke kami. Makapadurot ke kami imyayaliwang kaligaligan, dapot kebitasang mabibigo. Agyang alaking akakit alunas karing problema mi, nakeman milalako pag-asa. Dakal na rin kasalang alulupig ke kami, dapot kami bitasang kawawalan kakaluguran. Maralas kaming manasakit, dapot era nakeman alilipol. Kapilan man at nukarin man, daralami karing katawan ming may na, ing kamatayan ng Jesus. Ban kanito, imbyena, milantad naman, king katauhan mi. Uwak habang mabiye kami, minganganib kami aldo-aldo, king kamatayan. Alang-alang kang Jesus, ban kanito, king katauhan ming matbud, ing biyen ng Jesus, masalayang milantad. Nano pata kabang tatalab ing kamatayan ke kami, gugusal naman ke kayo, ing biye. Dapot antining atyu naman ke kami, ing diwa ning kasalpantayanan, ababanggitan ning kasulatan, menwala ko, inyasat migsalita ko. Ikami manwala kami, inyasat magsalita kami naman. Nganing balumi, king pangasubling mebye ning Ginong Jesus, pasublya na kaming mye kambe ng Jesus, at didala na kami, kaya beyo, king arapan na. At iting tasabla, pauwangan, para king kapakinabangan niyo. Kanito, kuntoro darakal, ing grasyang mi pagkalub ka rin tao, lalo naman miragdag, ing kapasalamatan, king kaligaya nin Diyos. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Salbag langit nung tangis, mupulong mipnong tula. Salbag langit nung tangis, mupulong mipnong tula. Salbag lang mipnong tangis, mupulong mipnong tula. Salbag lang mipnong tangis, mupulong mipnong tula.
Salbag lang mipnong tangis, mupulong mipnong tula. Salbag lang mipnong tangis, mupulong mipnong tula. Agyamang labas lang tatangis, magdala ka ring biningi salbagda. Muli lang mipnong tula, mamusan king pupulda. Salbag lang mipnong tangis, mupulong mipnong tula. 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 Pamamasang iba't, King Sulat ng San Pablo, King Kapulungan, Karin, Efeso. Inyang eni, ena kayo aliwang tao o dayuan. Memalen kayungan, halupa daring sablang pinili ning Diyos, at galame na kayo ning pamilya ning Diyos. Metong kayong dake na ning edifisyong makatalakad, baborang pundasyon ding apostol ampong profeta, at ing batong pamuntok, yapin kabud e Kristo. Ing kabilugan ay edifisyo, misukong-sukong ya king uli na, at ding sablang dake, miyuyubugla, antimong metong abanal at templo king Gino. Kaya kung na, ikayuman, hayabe kayong maging dake na, ning metong apakasautan ning Diyos, king kapamilatan ning Espiritu na. Ingamano ning Gino, Salamat, King Diyos. Ako ing memili kay kayo, iba't kingyato, ngana ning Ginoo. Bant lumwal kayo at pasipamunga karing bungang manatili.
Ingginuman tabi ake kayo. At kekantimurin. Pamamasaking maya pabalita, agpangkang San Juan. Ligaya kekao, Ginoo. Linapit ya kanita ing asawa ng Zebedeo, kaya benala ring adwang ng anak. Dinukuyang malalam arapan ng Jesus, at inyang buring pakisabing mayap. Kitang ng Jesus kaya, nano ing malyari kong asuyu keka. May kibat yang babae, sana po rening adwa kong anak. Paluklukan nyo la, mingat ba kaya kayo, potang miras na ing kaya kayong pamag-ari. Mekad eyubalo ingadwan yu, nga nang mekibat Jesus karela. Agyuyo kayang minum king kalis ang malapit ko ng inuman, mekibat la, opo, agyumi. Wa king kalis ko minum kayupin, nga nang Jesus karela. Dapot alayo kanako ing upayang mamili, nung nino ing iluklok king banda kong wanan, at king banda kong kaili. Deti mangayin tulid la karetang tuldwa ng igpako. Inyang dingapulo dimdamday ti, mimwala karing mi kapatad. Inya Jesus inaus na lang makatipon king arapana at nga nakarela. Baloyo king ding pekapon ding hentil, paginula karing taong sasakupanda, at ding pamuntok da, ilaring mapalyari buri. Iti ngeni sukat mapalyari busalyo. Nung ingnino man kaya kayo, bisayang maging maula busalyo, sukat ya ing sumuyo kaya kayo. At ingnino mang bisang maging mumunang dili, sukat ya ing alipan yo. Kalupan na ning anak ning tao, di natang ban pasuyo, nune ban sumuyo ya, at midaon king biena, para king ikayat bus ding dakal. Ing maya pabalita ning Ginoo. Misan po ating metong obispo. May katyang magmisa, ating kasimpe pakasal. At yung obispo ngayon talagang mapagkumbabaya. At kanya pong muntani kitang dinner, kay ba na rin kasal. As usual, uli na rin kayang kapag kumbaban, may mili luklukan, may kabe karetan presidential, table, makanyan. So, tilinapit. Kaya, kita na kayo pong presidential table. Ay, aliya na. Buri ko makarayo. Kung makaingisipan nga na. Pilit na nito kayo, ali po ka rin kayo. Nga na. Ay, ali kayo din ako. Pero, Bishop, po malyari na. Kasi po, yung pinili yung luklukan, kaya nila po lukluk detang kasal. So, nga pong kinudin, damtaya ngayon kay Ebanghelyo, na makananong sa sabyana kay katamo, doon bisa kang maging marangal, bisa kang maging great, naninggawan mo, sabi na, may pakiyo na unang sarili mo.
Nune, ikay magpatawli, ikay sumuyo ka rin kapatid mo. Wala pong pigugunaman ko, ingay katampibatan, ingupisana ng Santa Iglesia, magtaka ko ba't may rakala rin talasal pantaya. Kasi, balutan mo naman, anyang mati nga pong kinusubli ang miye at pepayta siya banwa ng milyari. Dening kayang talatuki. Well, bala mo etchepuera laki ang sosyedad. E na po kalupang ini, potang munta ka king meto nga clinic, o kaya munta ka king government center, kumaka mong passport or what, akit na ka, ay, among, kita na ko pong mumuna. Kanyan, wala mo yung entitlement. Kanitang minuna lang makanyan. Panasakitan dala, rin dala to kina ni nga pong gano'n. Pipersecute dala. At metong nang masalang halimbawa, yapin yung kakatamong santo, yung kakatamong patron, St. James. Tip-top their battle. Petere. Pero sumangid na nito ng milyari. May ritak na lamo, may rakala, lalo. Papaten dala, pasakitan dala, at yung mga tindang tamo king mumunang pamamasa, abinggita na kikatamo ng sulat ng San Pablo, kami nga na panasakitan da kami, pamalkaran da kami, daraptanan da kaming marok, pero kay masasambot, nga na, manatili kaming matatag. Kasi makalawela kang Jesus. Yung kabalduganan ng karelang bingin tulaman o kasakitan, imbabiye kabaldugan na liwayang yato, noon imbabiye kabaldugan, yapin nga pong kina. Inasat pati na king karelang kasakitan, pati na king karelang naranasan ang kapagsubukan, manakit la pamuring tula, at akakit din niyan timong kasuywan king apong Ginoo, ampo king kayambalayan. Bakit? Huling karinde akakawangis king apong Ginoo. Tutuyapin naman ita. Kawangis tayang kawangis ing apong Ginoo. Potang imbihin na yung daralatang. Potang ing kayang kamatayan, iya mo naman ng lulto king kikatambi. At tinimbinggita na kikatamo ng mumunang pamamasa. Every time nga ng San Pablo, we bring in our body the dying of Christ, so that the life of Christ may be revealed through our body. O yan, yung panagkat na kikatamo mo naman ng apong Ginoo. Nung balikan tayo, yung kasaysayan na, yung kakatamong pangatatak mo Santa Iglesia, ba't may rakala? Makanalong may attract, pati na rin mga kwalta, na makasadyarang imu'y lakwan, yung karelang kayamanan at posisyon, kanida king gobyerno, lalong-lalo na king Roma. Makasadyarang pa yung gulutan ini. Uling may attract la, karening talasal pantayan. Karening pipersecute da. Bakit? Yung metong po, karing Santamon Church Fathers, Tertullian, sasabyan na kakatamo yung reason. Uli po ang akit dala, mititipon la, karing komunidad da, karing Kristiyano, din nga Kristiyano, mayayama lang manakit. Bakit? Yung sasabyan da, look how they love one another. Lawan niyo, makayama lang. Ating kasuyuan, ating tula, busal da. Nanggaking kamatayan, makasadyarang daptan at gawan, kilagyunan ng komunidad, kilagyunan ng karelang kasalpantayanan. Look how they love one another. Kining ebanghelyong kay katamong dimdam, balotamo ni Santiago, bilang talatuki, naningapong Ginoo. Kambinin ng kayang kapatid, metong lakaring minuna ng inawos sa Jesus. Tuki ko ka na akong ara. Likwan da. Itatang da, ang po yung karelang pagkapir.
Likwanda, pepenggul, tinukila kang Jesus. At pauli na nita king karelang pamanuki, dindamtamo king ebanghelyo, bala mo tilang pagnasan, mupin, ining karelang kapagnasan, pisyag na ning karelang ima. Lalawin king medyo makatulay ni. Kasi po, mikidad na larin din ni kapatad. O bata niyang pasyag na yung karelang kaburyan, at ilangadon kang Jesus, o bata liwaya la sinabi. Yan nakalupa ka rin nga luwang ebanghelista, baka rin San Marco, ilang mismong may nyawad din ni kapatad Kenny, yung may nyawad din karelang ima. At sinabi na kang Jesus, sa tingko sanang buringa doon, anang imaran. Ano ita, ana? Gawan mula, rining ka na akong anak, malapit na malapit ka. Dinan mo lang entitlement. Okay? Ining metong kanyang wanan, ining metong kanyang kaili, potang miras na ka, king kang kayarigan. Metong yan naman po maragula problema ito, nung pigkaluba na lang Jesus. Potang may patela naman, ninong keng kaili, ninong keng wanan. Kaya malino ito. Po? Dapat yung Jesus, yan naman sinabing, kapilan man malyari yan, ana. No. Noon pe kayong pasayos na karela nung naning maulaga. Naning maulaga, king karelang pamanuki kang Jesus, kailangan lang makirake king kayang kasakitan. In kopa, kayang inuman, antimontin da, ning kayang dalanan na kasakitan at kamatayan, makirake kayo kanita. Agyuyuy ta, nga na. Agyumi, nga na. Well, dapat kayo pingtuki ka na ako, ating kompang inuman ko, inuman niyo mo naman. Ating kanakong pinyagadanasan, mapinyag kayo mo naman. Ay pupuntunan nini, nung nandalanan ko, dalanan niyo mo naman. But that doesn't mean you are entitled to sit on my right or on my left. Lakwanta na itakingig pa, yan ang bala. Meto nga kapagnasan kay katamo, ning kay bisatang mo muna kay sa karing aliwang. Britalan tukluan ang buntok ng aliwang. We don't care, basta we just care about ourselves. At Jesus, tiro na karela at tuturunan naman kay katamo, lawan niyo ko. Apusan niyo ko. Di natangko, eban pasuyo, nun eban sumuyo. At itaon ko'y viejo, para ka rin sabla. Numbisa kayong mipala, numbisa kayong maging marangal, yung mumuna yung daptan, kayong kontauli, kayo kayong mumuna. Numbisa kayong maging marangal, sumuyo kayo, kayong komunidad. Masanting yapang darandaman ini, pero isinggawan. Bakit kaya? O tayo easy? Kasi agawa taya mo ining mipnong katapatan muna king sawp na ning apong Ginoo. Nya sa potang magmisa tamo at pagmasusyan tamo yung kapiyasan na ring banal, santo, kalupa ng Santiago, ing mumuna tan diling kikilalanan, aluway tang kayandepatan, nunin ang giwanan ng apong Ginoo king tao ngayon. Kay katang papasyag, ing upaya ning lugod na ning apong Ginoo na malyari na kang pabanalan, malyari na kang gawan pialimbawanan, karing kalupamuntala salpantaya. O yan, yang papasyag tamo ngayon kaurasan. Pero waman ing apong Ginoo, buri ng daptan ini kay katamo, manayaya naman numbisa tamo. Ni Santiago, may Bisaya. And what is the price? His life. Bisa kayo naman pong ipabanalan? Bisa kayo naman maging banal? Bisa kayo naman maging kawangis na ni nga pong Ginoo. Andi mo yung pepakit ng Santiago. Well, itametong yung grasya na dapat tamong adwan. Kaniting kaurasan, niya mo papakit kay kataning apong Ginoo, bang kanita puryantay at palakpakan ni Santiago.
Doon sasabyan na kay katamo, o iningagawa na ning grasya ko, king ninumang tao, ang makasadyang ibili na imbiyena, king gamat na tingapong Ginoo. Bisa kayo, nga na. Bisa kayo. Bisa tamo po? Ating bisang atlo. At metong po yung buri kundi ng tampansin, king diwana, ng kay katamong pigugunaman na tema, Piestang Tutu, ne po? Ulin 2022 takanong ngayon, So, play on word siya kano, Piestang Tutu. Na ano yung Piestang Tutu? Masuyo at masaya. King komunidad, amit mong kasiwan at saya, makayamay ang lalawan. King komunidad, masuyo at masaya, makayamay ang abayan. Oyan, igmilyari, anyang umpisana, yung pangatatag na ni Santa Iglesia. And even now, yan pamurin ing dalan. Yung kakatang liturhiya, okay yan. But I don't think this is enough. Potang akakit na katamong misuyusuywan at susuyo kang mitmong tula, ulimpalo mo yung kasuywan ay ni grasya yung iba't kingapong Ginoo. Then, yung maging bunga, mito ang komunidad ang masuyo at masaya. At pota pong makanyan, makayamata mo. Makayama yung pamilya, makayama yung parokya, makayamata mo, karinga kakayabeta mo, pati karing kakatamong kapag-obra. O yan yung tatalakarana ng Santa Iglesia. Yung Santa Iglesia ang makayama, noon yung darlane tula, noon yung kalungkutan, aliwain diwa ng Kristo, yung kayandaralan. Yung Santa Iglesia yung bibida na yung sarili na, yung tatas na yung sarili na, at lalawan na lang kwenta ding aliwa. Aliwa yung klase Santa Iglesia yan. At ito ini yung kikatang suryan, yung kikatang parokya. Malambat na rin mag-celebrate bilang komunidad na ning akong Ginoo. Pero balikdan tamo, nahanoy yung diwa na ning kikatamong parokya. Mitmong kasuywan, mitmong tula at saya, makayamat tamo kaya. Makayamat tamo kaya. Makayamat tamo. Puto yung kikatang daraptan, yung kikatang gagawan, at yung pamibibita mo, yung pangyakaringaliwa. Kanita lulto, na metong tamong balayan, amasuyo at masaya. Ako balo nung ay istorya ako na kayo ini. Misan atin pong metong tao na mete. O na yung tao ngayon ni as ne po ka selfish. Ne? Ba miye saya karingaliwa. At as ne po kaya may inggitin niya po. Dirya. Yan kay dirya. Yung mayayakit kaya. So, meteya po. At anyang meteya, lalawano ka nung makindetalistahan San Pedro, ikit din kayo, nang bala mo lang makalista ka rin na ginawa yung kaya pa, nagkaringaliwa. O nang ikit ne, anak ka nung makayan, ating ko pong gewa nga na. Yung pong misan, ba't ko palengke? May malengke ko nga na. Tuki-tukiin pulubi. May sora ko pin nga na. Dininang keng meto nga carrot. Carrot. Nyawere, ni-review itang video. May yakit at nyapin naman binyay malating carrots. Ne? So, nga na. O sige nga, nauli nga tsuya kaya talalam Kaya ba't banwa? Ibabami ay ning lubid, tinali na itang carrot, San Pedro. O sige nga na. Babaki ni talan ka kayong carrot. Kaya ba't ding anghel, tas de. Maswelo yun, mitatasyon. Ano yung panamdaman na bala mo, babaya larembitis na.
At lepapul ka lang aliwakit ang kayabi na karin, tatalan la kayo. Embetis na. May linaw yan o karakal. Biliyo ko. Pemaldak nung makanyan. O na pong kabang gagalo yung makanyan, at abilin na yung carrot. May nabuyan pa si bayo. Nga kuwari, imeto nga tao, ibalang itam. Na anuman yung kaya pa nag-iwa tamo, that is not only for ourselves. Why? Uling membro na katamo ng katawan ng Kristo. Ante mo yung dindam tamo, king katuwang pamamasa. Ginamit ng San Pablo, yung pamilarawa na ng metong building, edificio. Tsukin, habi-habi-tam. Malyaring ating ganggawan na ilami apektuan ng aliwa. At oy ng pagmasusyantangin Masayata mo, ulingin ng depatan ng pangamartir Santiago, para kaya, para kay katamo yan naman. Ining kayang merito, para kaya, para kay katamo yan naman. Sana misa ni Eldo, potang may tatasya naman ni Santiago, talanta mo kaya, banta, mirasta mo naman, hindi sana. Pero akilala tayo mo Santiago, ngini pa, nung maging kasangkapan tamo, kim pamibibi, king metong komunidad, anong no ka rin, ing kasuywan at tula, yang mangibapo. Anong no ka rin, ing dirya, selfishness, pride, and entitlements, aladang lugar, king kakatamong komunidad. Ito pong kwarto ko, ating kong gewang meto nga maka-frame ka rin. Ban pag nakakanako, na bilang Kristiyano, at bilang obispo, bilang pari, yung kayaw sa niya pining magdalang tula at saya at kasiwan. Nanoy po itang kibig ko ka rin, nung kamatula, mono sayayawa, ding aliwa. Nung kamatula, mono sana yayawa, ding aliwa. Yapin po niyang kaya po, ang panamdamang kung ko masaya, ko pa makailulwal. Pota, nakalaring ayaw ako. Siguro pansinan mo naman yan. Potang masaya, manahimik tapa, migunam tapa, nuka rin manibatan, yung panamdaman tangay ni. Pota manibatan keng dirya. Pota manibatan keng inggit. Pota manibatan keng ketasan. Pota manibatan keng kesyasan apuso. Pasawag tamo kang Santiago, para pang kanita, balik talang pasibayo, ren puso tamo, king hapong ginang. Balayan, masaya at masuyo. Iti sana yung pagkaloob ng grasya kay kayo, king hapong ginang. Amen. Talakatamo ko, sasalpantaya ko, kin Jose Panglubos Mayupaya, di na lang kin Banwang Pongyato, at kang Yesu Cristo ang anak ng bugtong ang kinutam. Kaya ngaglik ng upaya ng Banal na Espiritu, mibay kang Juan na Mariang Virgen, lina sa lalaman ng upayang Poncio Pilato, mipakoy king Cruz, mete at mikutkut, tinipaya ka rin mete, kaya katungal toon sinubliang mebe, pepaitas siya banwa, makaluklok, wananin Diyos, ipang-lubos mayupaya. Ba't ka rin magbalik ka naman kete? Bano kung ka rin mapye, ang pong mengamate. Sasalpantaya ko kay Banal Espiritu, kay Banal Kapulungan Katolika, kay pamisamak ng banal, kay pamapatawad na rin kasalanan, kay pangasublirang mering mete, at kay biye alanganga. Amen. Akamalang kong kapatid, Kristo kaluguran ng Banal Kapulungan, kaluguran na katamo. Antabayanan ang pong ingatan kapamilatan ding apostol. Uli na nita,
marapta mo kayang kimit mong kapanaligan at nga tamo nga sumabi, Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Para king pananakapulungan ning Diyos, baning Ginoo ang tabayanan niya po ni panluwalo, ni king kapamilatan tamo, manalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Para karing sablang tao ning mabilog gayato, baning Ginoo, bisan metongan nala, king kapamilatan tamo, king kapayapan ng pong kametongan, manalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Para karing kapatid tamo nga tsuking pamangailangan, baning Ginoo, sa panalaking kapamilatan tamo, manalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Para karing sarili ang pangkomunidad tamo, ban mi daon tamo katanggap-tanggap pa sakripisyo, manalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin mi. O Diyos ng lugod, santungan ang pongsikanan mi, pakiramdaman mo la rin panalangin ng banal na kapulungan mo, at pagkalumukay kami ngini, ing adwan mi keka, king kasalpantayanan. Idadon mi kapamilatan ng Kristong Ginoo. Amen. Santiago
Kalugrang kapatid, manalangin kayo. Kanitin kay kayo at kakundawon, matanggap harapan ng Diyos sa pamayupayang totoo. Tanggapanes sana ning ginuitin daon karinggamat mo, king kapurit kaligaya ning kayang lagyo, king kay katay kasaplalat ning mabilog ng Santa Iglesia. O Diyos sa kinumi, wasan mo kami sanang malinis, king makakabos ng binyag ng pamaylansan ng anak mo. Ban kaniting kapiesta ng Nuana Santiago, ing mumunandiling apostol, abirian mong minaldok, king mapait ng kalis ng pamaylansan ng Kristo, adwan miya iting sakripisyong, adawon miya iting sakripisyong mabiligaya keka. Iti adwan mi kapamilatan ng Kristong ginumi, Amen. ing ginu, mantabi keke. At kekan timurin, Ita sila rin po suya. mitas no po king Ginoo. Pasalamatan tayong ginu at Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunay ping karapat dapat ang pong matulid, sukat ang pong makakabos, impuryo ng pong pasalamatan da ka, kapilan man ang pong nukarin man. Huwag pa, Diyos sa malugod ang pong maganaka, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Uling birian meng tinatag, ing banal na kapulungan mo, babor ang pundasyon ng apostol, bayang manatiling pekawagana ng kabanalan kay tiking yato, at ipayabot nila karing sablang tao, ding kasulatan na makauli, imbanwa karela. Uli nita, ngini, ampong kapilanman, kambi ning metong upaya ring anghel, makisan metong kaming daralit nitong katapatan keka, ngaming mikukulyo at kakanta. Ikapin ng banaloy pa, iking sibol ng sablang kabanalan. Uli na nita panikapumi, itugtog ming spirito mo, ante mo intitipang ambun, kareting ayin mi, ban pabanala at para kay kami gawa nalang katawan, ampong daya, ng kinuming Heso Kristo. At tatandanan mi pa, kanitang binging mi panganyayaya, at bayo na kusang lubdinaw ng biyena, kimpamaylan sampong kamatayana,
Kinuha na yung tinapi at pepasalamatan at pinuri. Piraso na yung tinapi. Dinwang niya iti ka rin disipulo na at ngana. Kunin niya iti ikayungan at kananye. Uling iting katawan ko. Amidawin parang kehe. Makayan mo naman kay batan ng apunan, kinuha niya yung kalis. Pasibayo, pepasalamatan at pinuri. Dinwang na iti ka rin disipulo na at ngala. Kunin niya iti ikayungan at minum kayo kaniti. Uliting kalis nindaya ko. Indaya nimbayo ang pangalang hanggang tipan, amibubupa na kayo at para ka rin sablang tao. Bang kanita, may patawaran na rin kasalanan. Daptan niyo iti, kimpamigaga na kayo kanako. Masyag tayo ngayon ng misteryo na ng kasalpatayanan. Ngayon, yung kaganakan mi, o mapamakadulong ka, yung kamatayan, ang po'y pamanyupli ng bebye, darawon mi keka, iting tinapin ng biye, ang po'y iting kalis ng kaligtasan. Lain ni pasalamatan keka, yung pepaliren mo kaming matampang talakad keng harapan mo, ang pong sumuyo keka. Kami nga sanang misulusudo, keng katawan ng pondaya ng Kristo, tipunan na kami antipong metong, ng Banal Espiritu. Ganakan me o igpa, banal na kapulungan mo, ang makalaganap king meto yato, ban mi ganapya king lugod. Kami ng Francisco ing papami, i Florentino ing obispumi, ting sablang pari ang pondiakono, at ting sablang susuyo king kapulungan mo. Ganakan mula naman ding kapatad mi, aminuna ng pepaynawa, king pihong kapanayan, ting pangasubling mebye, lalong-lalo na i Josephine at Benjamin. Idala mo lat ding sablang meyango na biye, king pakalulu mo ketang masalang arapan mo. Pakaluluan mo kamingan, gawan mo kamingan karapat dapat magkamit king biye alang angga, ban kambening nuan na Virhen Maria induning Diyos, kambe ng San Jose ing esposo na, kambering nuan na apostol, kambe ng Santiago, at kambering sablang banal amibye-bye kalugod-lugod keka, king keka banding panahon apurian ng pon apaligayanda ka, king kapamilata ng Yesukristong anak mo. King kapamilata ng Kristo, kambe ng pong kaya, kagum ng Banal Espiritu, sablang parangalampong ligaya keka, o Diyosik pang lubos mayupaya, manggamangking alangangga.
Kibit mong lugod at kapasalamatan, bawas tamong ngayon, kang kakatang kaluguran na ikpa, at nga tamongan madalangin. Ikabos mo kami, king sablang marok o ikpa, balikod mong pagkalubing kapayapan, king panahon me. Ban king kasupan, ng pakalulo mo. Mitimawa kami parati, king pamanalipanan ng kasalanan. At may kapyus kami nga lang kasasagkulan, king sablang kalikalikan. Kabampanayan ng pampagsadyan me, impanyatang ng mitmong ligaya, ng talapangabos me, Yesu Kristo. Uling kay kayong kayarian, ating kayo payan, ating ligaya, manggaman kingalananga. O Diyos ay pami, in kinume Yesu Kristo, sinabi na karing apostol na, in kapayapan lalakwan ko kay kayo, in kapayapan ko, babye ko kay kayo. E mo sana ubaligdan din kasalanan mi, nanimpansinan mo yung kasalpantayanan, nimbanal na kapulungan mo. At pamayapan mi, pompisan metungan, agpangking kaburian mo. Ika maipiyang pong magari, manggaman kingalanganga. Amen. In kapayapanin gino, mantabi sana kapilan man, kay kayangan. At kekan timurin. Matula tamo po ngayon ipangkit ka rin kasiping tamo, in kapayapan ng Kristo. Yapan po.
O ining kordero ng Diyos, o ining milalako, king kasalanan ng yato. Nwala ring mayawis, king apuna na ng kordero. Ginoek matampang tanggap ka, dapat yagkasmay nga mano mo, kumayap na ako.
Manalangin tamo. Paming banal, so paano kami sana ng Apostol Santiago, kim pamamilatana, ngayon tinggap miyang mipnong tula, im banal mong sakramento, bilang pamang masusi, king kayang kapiestan. Iriadon mi, kapamilatan ng Kristong Ginube. Amen. Payapayabak po kay kayungan. Viva Apong Tiago! Viva Apong Tiago! Palakpakan tayo po ing kikatamong patulunan. Bayo po ing aliwa pong announcement, buri ko lamo pong pakilala kay kayo rin kikatamong meging kayantabe, kaniting misa ning kikatamong arsobispo Apong Dong, te pong akayantabe tamo pong pari, by order of handsomeness. Ya po yung, ay ali po. Keta po, mag-umpisa tamo po ka rin, yung pong director na po ning pre-college department ng Mother of Good Counsel Seminary, Father Edgar Calma. Yung kasiping na pong mabilog, yung kanako pong kaklase, yung assistant director na po ning Social Action Center of Pampanga, Father Justin Gatus. Ing kasiping na po, impong parish priest na ning San Antonio de Padua Parish, Lubao, Father Stephen Susi. Yeah. Ini pong kasiping na pong apondong, ing kayantabi tamo rin po, king kikatamong parokya, ing vice chair na po ning Commission, Archdiocesan Commission on Catechesis, Father Ramon Torres. Hindi pong kasindagol ko po matakeni. He's on study leave. Mag-aral scholar ya po ngeni king Pontifical Gregorian University, King Roma, Father Jason Miranda. Tapong mabye. Mabye ya pong Father Jason Miranda. Liwa po itang mayang mabye. With a Y ya po ya. With a Y. Jason Miranda. Yung pong kasiping na po yung parish priest na po ning Santa Rita de Cassia Parish, Santa Rita, Pampanga, Father Ted Valencia. Ing parish priest na po ning Santa Lucia Parish, Sasmuan, Father Kali Kasan. Impong parish priest na po ning Santo Cristo del Perdon Parish, Villa Julita, City of San Fernando, Pampanga, Father Angel Gamboa. At nung atinta mo pong ina ng laging saklolo, Our Lady of Perpetual Help, ini pong tauli pong paring ini, iya po ing ama ng laging saklolo ng Betis. Kaya tapo laging pasaklolo. Parish priest na po ning Santa Catalina de Alejandria Parish, Minalin, Father Jason Canlas. Pasalamatan tala rin po rin kikatamong Fiesta Committee, kayong karela pong masaya at masuyong pamanyuyo king kikatamong kafiestan, kambedar po rin Pastoral Council. Palakpakan tala po. Kaya rin na po ning misa, at inta pong makasadyang pamangan, kareta pong bisang misulu-sulu king kikatamo pong pamangan, nung nano po nga pagdamutan tamo Kenny. Nung alak po, gisa na nyo po kaya rin Fiesta Committee tamo, kaya karela ko po manyad pamangan. At pasalamatan tala rin po rin, mag-donate po king kikatamo pong bayong kampana. Nung napansin nyo po, kalubyo po kayong pisamban, atin pong meto nga maragula kampana ka rin, anting replacement po king kikatamong mispak, major kampana king kikatamong kampanaryo. Kalwalyo po kayo, napisan nyo ne po yan, uling kalub na po ning mapila na yeldo, miukyat ne po king baboy, tayta na po pa si bayong akit. Pasalamatan tayo po ing pamilya Beltran, king pa mag-donate na po kaniting kikatamong kampana. Palakpakan tala po. At katataulian po, pasalamatan tala rin po, ring memiblas po king kikatamong larawan na pong San Jose, ing Borda de Oro, in honor of Dr. Peter Nepomuceno, at den karelang meging kayantabe po, king pamamiblas na po, ning kikatamong larawan ng San Jose. Palakpakan tala po. Kaya rin na po niti,
Ning katamo pong kafiestan, ala pong opisina, makasaraya po yung kikatamong pisamban, bukas po Aldo Martes. At katatawlian po, at indem pong tutuking misa, atin pong tutuking misa, kaya rin na po niti, ing misa na po, panimuna na po ning kikatamong Arsobispo Emerito, Pasiano B. Aniceto, king alas 10 na po ning abak. Deta pong epo may kasimba, pasimbantala po. At, syempre epo kalingwan, den pong kikatamong fiesta committee ngayon pong banwa, ela po mag house to house, den kikatamong fiesta committee, ban manyawad po karing kaya kayong donation. Pero makabuklat la po bulsa at deng basket na po king kilwal pisamban, para po karetang lauslub, babisang mag-donate. Kareta pong mamye, God bless po. Kareta pong mamye, mimingat ko po king kaya kayong pamanuli. Biro mo po. At sula po king kilwal den kikatamo pong fiesta committee, para po tanggapan din kaya kayong nanuman, malatiman o maragol din kaya kayong ibiye, para king karela pong karelang proyekto, para kareting daratangayaldo, kaya rin na po ning kikatamong fiesta. Dakal pong salamat kaya kayo. Viva Apong Tiago! Palakpakan tayo po yung kikatamong patulungan. Siyempre po, pasalamatan tala naman din kay katamong pari, Yapong Rao, ang po Yapong Gian. So thank you very much. Ginuman tabi kay kayo. At kekan timurin. Bendisyonan na kayo ng lubos sa mayupayang Diyos, higpa, ang pong anak, ang pong Espiritu Santo, Amen. kumeta ng ini at bakalanta mo, yung kapayapaan ng Kristo. Salamat, King Diyos.